bele tato lampaya atau lembung kelam yang ceret penyakit urang lain kalan kuwate kum gunung lam lengan ataje sadarlah kawanku pegat laju sabawe se bele to dalam kurung. Tato api kamangan awat kena rajin ble mata le rumah binik le biasa jihana mupan awat ja ulung payah plung karat oh sungguh tak maleng meninte kamu sapat bele tato lampaya atau langlung menyasi tanah peng kubla kameng wese pegat menyana wese umum laju neplung lampau jerat kadang sila pasien negara hemangat cepat dan male dile bafa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bang Mimi. Ucapan terima kasih saya kepada semua kawan-kawan yang telah mendukung dan mengunjungi blog ataupun channel YouTube Sam Brother. Dan jangan lupa ikuti terus channel YouTube Sam Brother. Dan juga jangan lupa ikuti halaman Facebook Sam Brother Official. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa kembali di video-video kami berikutnya. Thank you.